kami matite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mula hati mati ko Tuhan pasakuan kami pada dibuka sa tikyon. Datong do di ramoti ho kami Tuhan datong liap po di kami hani pason satu ibagasan manugutol. Takas sa pamoto amo ali Tuhan di kata Jehovah. Di mana nang borhat kami ali Tuhan mangala paruman nami. Dongani kami ali Tuhan julu ali nasalakkan kami ali Tuhan. Dala ko matotong na mga ramoti deng nato di nami. Sungsungonian nang ali Tuhan. Nang di na maulan at siapa takon na kami patutong na madjongjongi ulan nami humanglid dami di kami sa luho na ngumdiak kada ja perhata ali Tuhan asa di bagasan dami madala uloni jala uli atong ali Tuhan ni bata Jehovah muli hati madiho pardusan na gurang kami ali Tuhan jumulu sesa jala urasi kami san harusan nami sa tama jala dalup kami hasatan ni paspasumi jala matangi ang Panginoon nami yon wala mga sahab ko rin mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami muli hati madiho amen. Lahan na. Dalo na siya. Video. Panginoon namin katulang, kanat tulang. Mauliate ma di amang buru nami. Roma kamu manubu. Atau gimana? Semua tuh. Iya. Iya, sakit cepat. Iya, masih tulang. Buat tulang. Namanya kayak Cina, tahun ini dokter jerami. Tahun dulu kami hidup di rohat tadi. Lahat tutup si Panganon. Si Panganon si masuk buhay. Di rohat tadi kerja kami. Ada kerja kami boleh tutup penaing. Tahun ini aku terpatupahami. Dan naik pasang po kamu na sa luhut na hulula namin. Ang namatulog sa kerja kami. Ang nalarhuli. Tungilo din ako yung nagpapala. Ay kerja kami lang yung mamu. Sasabi nila namin sinur ng kapatanan namin. Sa mujak ka na mangi. Sa kaulala si Roha. Mujak ka sa roh katawan namin nalako. Kasama kamu sa luhut na rajan yung ulan namin. Doon na yung mga kerja kami sa hatan ni Pasan ni Sigurtua. Sa bago man marhal to dulu semanggo na marubir. Oras na rajay na mga ton. Tugadda naman di kami sikat ni na mga lian at kabaro muna. Bago di magkarja namin. Iya, jalak kamu. Di harus. Di son. Rodo kami. Budak-budakmu. Pasahat ton. Dekke si muduludul. Dekke tiup. Dan nabi matang yang dot tua mata di bata, anggia mat julat ta sagarion, tiur sa luhuna. Jadi mudulurun kamu biarin na mangingut kudurut kuturuan. Gabi pasumon, tudi ta sa luhuna akar yan yang tungsong lope na buy tupawe kami. Nangala pasapan nami tu kamu. Las marwani badamu, las marwani topimu. Asa song ni dokon ni sido tua mak. Si titi siapa? Bolang-bolang pangarap. Nah, tungsono pinabuhi pa sa itong ngami, di pa muhe ni Loton, tuhat sama naman na bay pasu-pasu na. Hindi pa naman. Sejarah Pariban. Saya sejarah Pariban, naburuna. Naburuna doon, Pariban, isang ma, masama. Na
Isin aso sa inyo manod ng mga siyo. Puro ko pito barobas. Ira, Mekel ita, Mekel. Ira. Tadara pabutuk kula perburuk karoa, nang Mekel. Ira roa ni. Malu daw mama sa Mekel. Ira ba? Pas di. Napala kalau ako na lubang, boy mo patari na lubang. Lakaw perjol. Iya, jalan babe, hal babe, hal. Iro, las niro na saudara. Papaimu. Unang ipikiri utangga. Baru ke rumah. Oh, mak. Oke, Ya, kembali lagi tempat bang. 3, 2, 1 yuk. Iro, unga. Ano mo gari ya sudah? Iro. Iro. Oke. Ketiga bang, 1 dan 3 maju. Nangep ya pergi ke satu nggak? Pulang balap. Oke, up. Oke, hitung 3, 1, 2, 3 yuk. Teng teng dedeng. Nak tertokok ke penguli. Maju lagi kak, maju lagi. Nah, saruh tertokok lagi. Oke, pasak. Tuh kakak ima bereng bang, baru bagak gue di sini bang. Arong ko nomor lekuk. Nangek beda kak, suka na ini. Oke, iya. Lempungannya 2 tangan bang, terima 2 tangan kakak. Iya, bereng maju tuh son, bereng maju tuh son. Oke, salaman di atas bunga, salaman di atas bunga sambil pegang bunga. Oke, mari lihat kamera sekali lagi, sekali lagi. Oke kakak, cium tangannya bang Ika. 1, 2, 3, angko sebuah jalan lo. Jalan lain, nah oke. Oke, terima bunganya kak, terima bunganya 2 tangan. Oke, lepas bang. Maju bang, sotek naik bang. Bunganya agak kesampingkan kak, ke sebelah kiri. Sebelah kiri, ya kesampingan lagi. Senang sukotan nah. Oke bang, hitungan ketiga tiok pundak nih bang. Iya, cium makining nih. 1, 2, 3, leleng baik. Oke, ngap lelek kue. Oke, bu mau bantu nih. Oke bang, ada pembantu. Tuh simatu am coba. Taruh simatu. Kakak perjol. Itu bang, itu sebelum. Mama. Mama helam nakatingimu, lepat jandamimu. Ama helam na katingi mo min. Ah, simatu abi bang. Selamat hai. Lewat simatu na. Inang pau na. Aku tunggu ya. Burju daro marinang boy bah. Serius daro. Oke. Ya, tuh lai. Sialang mesa dua mana ini. Oke, molotupin terus pilih negeri coba deh. Oh, iya. Oke, kembali mau sing tonga. Jalan. Oke, kembali kita ngamal itu katonga. Oke. Oke, 1, 2, 3 yuk. Julma bang. Mau apa? Rumah mim. Amma parwa mini bagakimu. Aku mau lepar sih kau papamu. Alio ya kalau ini saya nol mau sifatmu. Iya. Oke. Kadang kak, abang ikaw. Wande bata na hukuzi hal mo ite na Yesus Kristo na
di ulam nami manugot ni Arion na Tuhan takaso na ginato. Ima na pawakaton anak doon po ng Julian Bagas Jerome Binabarensan ima na bentuk keluarga na baru pos dorohan nami ali Tuhan to dimi to tong mga zari hami doon na masumasu ali Tuhan sudi tiaka na sinakapan ni rohanan. Pagsunima Tuhan di manugot ni Arion. Laubor hatami tong ramoti hami di perjalanan nami mendapat Bagas Jerome nang jakaulaon na mangihut ali Tuhan untuk sikop kami anong sian Bagas Jerome totong pasatami warupamu asal totong terdimi nama si Zongjong ditong-atongan ni ulaw ni buhay tulus ulaw nami ada Tuhan marhite adat naung pinukkan ni opunami naso maralo tulong ni roham so ni mali Tuhan disipanganon na pinatupan ni nya nakon nami ali Tuhan na upap sa liw kami totong pasatami tu pasupasum asa pasupasuhon ni ali Tuhan makorong gugun ay baru ipamatang ngami mangulaw ng bar tulong mo ni roham borhat mahal dari Tuhan. Siya tungan ni Bagason, manopot Bagas Jerome, pataruh kami Tuhan, mahiti asinuham. Dohot to demi mangiringirit kami di perjalanan. Asa daw galimara siya kami ali Tuhan. Tong dapo akal siroha, dihami ali Tuhan. Di na mangulurhon, ianakon nami, imaanak dohot boro ni Huliami, inanaing majalo ruhut pamasumasuang perdongas saripeo siap ko markitian apa suami sudi Panginoon nami ali Tuhan tutong di manugot ni Arion upasat kami ma marhitian na Yesus Kristus si padua kami amin Amin. 1, 2, 3 tahan sekali lagi 1, 2 3. Oke, hitungan ketiga no mga langkah ikan ada pengantin langsung dulu 1, 2, 3 yuk. Oke, udur mita sudah. Oke, masuk iya. Itu bang putihnya. Mereka sian satu tur. Hallelujah.
tema di Tuhaka, mula tema nang di Tasalugna, terlunggu bima rombongan di Perburu ate. Ularo tubutan nabi waktu kuliah DPP, Burhami kuliah DPP, satu selamat datang di kuliah DPP Pakubuano. Sesuatu ini isu peranak. Saya bertemu di rahmati Tuhan, jadi hendak hari pas. Sesuatu ini dia berdua. Sekolah nabi dah mulai dia berdua. Siap doa amang, siap inang. Alhamdulillah. Aku raja si hari itu saya diriukan, tujuh sepuluh doa hari pas doa. Bila dimain Tuhan sehat. Jadi kata di Nirwata di pamasuk-masuk muna di amang si Dodi Subang Nirwata doho inang dengan susi lestari baru bukan gau wenek sosial kata di Tuhan ima sian surat na posting Paulus kuliah Yesus ima Efesus 5 ayat 7 bahasa Batak hidup semono alai sabdo ganuk mahamu masih Makkah holomi Partutana nabi semua dirina alai dihadiari orang wanima bahwa nabi itu sahatna kalau dibahas Indonesia dido kasih hilang istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya itu anggo sahatna amin membuat kaca apalagi perempuan tapi itu kaca rate bahasa perlu kita membuat kaca apalagi perempuan baru menurut kau nak pinang bergerak ditata tersebut ditata pasal ditata akadongan jalan nga tasukung nga bergerak kau kalau dope nang iya kita dulu ke pasal dobo naman ko nga bergerak tutugut dengan dongan lao mana na dia unang moro bayakon na hapalon dinna saw imakan puasa itulah bagian yang terpenting di buat mana dia. Orang bawa yang tak pola orang membuat kasar. Boleh bawa membuat kasar nasi mana kan dia. Tak pola terahas. Alai kalau bawa perempuan dia membuat kasar. Hei memang dipakai pemak kasar. Kita bawa dipakai oin ni. Alai coba harga 100,000 mana boleh berdaki, agak beo lumayan sahaja. Harga 200,000 nak kacai. Nanang siapa polisi yang berdua termobil di amang tinalawet do inang bagao ima tarimok tu perwasarong gap di gereja di begitu hatadoi alani ikon sayar katutum barhamu pasari peoni saringa samu
aku Jehovah do patano bato aku Ibana pangondiaki Ibana do habosaki Tu sonari araudisi Jehovah do patano bato aku Jehovah do patano bato aku Pamaro isumurudo Siboli sikotaludo Sonang doa Saimona Hatua oku doho Tuhan Pamorusaku doho Tuhan Pangonia oku doho Tuhan Wangun diaku doho Tuhan Tumnas amor kita Tumnas sanggawa Nang pemargo musui di lambuki Tumnas madiara Tumnas utara Ayo lo pangasa holoku Guru di hosude ngoduku Nagogo ore wataku Pinuji goarmi Hadua oku doho Tuhan Haporusaku doho Tuhan Hadua oku doho Tuhan Bangun diaku doho Tumnas umor kita Tumnas sanggawa Nang pemargo musui di lambuki Tumnas madiara Tumnas utara Ayo lo pangasa holoku Guru riosude ngoduku Nagogo ode bataku Pinuji goarmi Ai horo hatua oku Tuhan Ai ho partano bato aku Tuhan atau tanya pematuratan di dewata taringo turubu ipardongas taripeo ini ala Kristen dung ditok padibata jalomei dok ibadah ma dan ringga sesada bawi pujung bukan mali ibadah sada buru panguru bain akupna akub ni di dok Tuhan Yesus dan do paulag pun na diulina ia soalan ni namar meanan na pangalakop sadok pangalak pun nang namabuat na sirangin atau nari balung di bata dan jadi sirangon di jorma songono didok debata tu bawai hamak bawa aure mamuma pada tamu nabe songo Kristus maka holong huriai jalan nama ngalehok diri na mokopsa unang muruk kamu dopat nasida ikon maroha kamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songo dongak panean dia ngoluan nasura sudah dungi songono didok hatan debata tu kabur-bur dia dak perempuan bawa nabe songo pangolai na Tuhani ay bawaido uluni parhutana sama Kristus uluni huriye iko botor porman mardongan halapohod do haminahon ditod dini parang ini buru-buri ini mana arga dijolo ni di batado dijolo ni jolo atong songon akan maparang hatan di batamamu sumuluko para siraw do besar do hasare puniroha mahamu masih panoni yang mahamu do masih asian saluhuk di tinggi roha muruk rimas panunggahion doho pagisahioni jauh masiak kamu
Ala digincang isang nai masih haholongan mamu ai do rau na sundinggan dungi dami na siya dibata ima mga rajay di bagas na rohamuna jada saduhuk na binahimuna marhite-hite hata manang pagbahenan totong may marhite-hite guar ni Tuhan Yesus asibana mga rajay rohamuna do ulam muna atong nunga dibegi hamu hata ni dibata tareho tudu di parnong sarbiyonik na manukum maun jumolo diho ale pangoli si do di subang na baban olo do ho makajonjok di jolo di batano boto salhut do di jolo di dongan na kumudison na di pangido hamdo si susi lestari bagaw do na di rimon gawe si dungang saripe olo makaulong ibane sen nasaroham do mangulaun sian nasa gugong marparang babadi arap do ibana na olo do mangaju do hagalionna tung surau umurang perangina jarang asutupa paula homo manak tadi ekonomi bana pai mari sirah mati pamusogo molo no sadar wa mangoloi saruna dok ma alus mama muliate namanukum ma audi ho ale inang si susi lestari boru bagau na diririk ni si do di subang na babanon bai dongan nasaripe na uro maka jonjok di jolo di bata no poto saluhut do di jolo dongan na pumulison nari pangido rohamdo sido di subang na babanon gabi sinokdukmu oro do makaholong ibana sen nasaroham do marpangalaw na ture manadok kulibana do marparangi parangi na badia baru hala kristiko jalan nasutupa mangilolok ko man tadi ekonomi bana bemarisirang hamatiak kaum sogot molo sadar mangoloi salunai do maalus muina moliate atau masih tentang siang ko ni badan Aku sudah dibatal dan berhatan Tuhan menghiti perbataan untuk diperbuat bentuk yang baru dibatal dan jari sinar jari. Amin. Dipasi-pasi jadi kamu tidak dibatal di sana pun dibatal dari sini orang hidup takut pun dibatal jadi pesona namanya tutup dimulai. Los rohya para berado di dalam pasaton sinramata tu pengantin. Ibu tapi asigarap tanggal 7 Januari 1900 doho inan ima susi lestari boru pegau tubuh di huta sosor mangulari di tanggal 27 Oktober 1900 macar bapak supasu sederio di gereja GPP Parkopoan Resort Kota 2 ima di hari Rabu sederio di tanggal 10 bulan Maret 2020 hata di debata di mana tersurat di Efesus 5 ayat 77 di bahasa Indonesia di dok bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nama masing-masing Ima Padita Robert Silaban MTH Guru Jemaat Ima Sidwa Fernando Baturuan orang tua Sian Dodi Manangna Paranak Ima Madibun Nababan terdatangani orang tua Sian Porowan Ima Renti Boru Hutasoy. Tadi mengasah dan keluarga bahwa ada dua bersih rumah tangga. Jadi akan kuatarkan yang tahu dari Yesus masih Allah kamu tidak boleh koridor kemudian dibuat pada tangga bunga. Jadi mulusian Buria, ada musim Bibel atau kete. Sudah mata dong. Artinya Bibel orang tangga orang apa satu kami. Ini orang di jahamu orang apa tangga.
Dia sendiri yang sian saramu satu pamka di sobis wi. Langsung diam sobis wi. Angin jadi kepercayaan itu kata buka yang mau jangan asal gabe tong song na nama kanin halo untuk berbuatan yang jadi omma. Cara mata diamu jaga omma ama buai boleh pakai dua muna asal gabe tahu sidoa di wata. Ma kami tua mote. Jido untuk sadar korok. Nah, kita lewat. Kira? Ma. Jadi mau lihat ma. Tuhan sejak lama, anak nang baru diuri.
pertanian mahita. Ade di bata amana di penua gijang horo haroni salu silim nadenggan. Dona salibasa na maliu tu siringkan di basa nunga dilo jala pasat poi tu kami. Upasata masinilong mi tu kami pede nama letong nami tu ho. Sejalo wigawe wikop nontus di jolon pasung-pasung ke jara ramoti aso pakai kami pelenon pati pula rajom dito matongan ni Briam do di Portibion. Buhay maruhanami, marhiti ito din, asal terdahami, godang ni sinalong itu kami, asal girgir, kami madok melati tuho, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin, ramadok may kami ang hato patay. Ale, saya umang rajom, saya sama ni kami mengusulkan lewat kami serius manusia para, saya sama senang sama pada sana, hidup saya mengaku suatu hari. Urang kami begini mamunan berpegang siapa nanti ayo bulan asal doa guru doa sama salih asiniro kan itu atas Yesus Kristus Tuhan wata amata dok persatu perbedaan nama dongani amun salibna. Shalom. Horas. Kudul maina. Pau taringot tu habata kota alani asarat hitama dosudena akaseksi omma udangan nami tu hamuna amanami dohot inanami maulian. Shalom. Horas madita sadutna. Melihat di amang padita do sebagai pengurus gereja Dulu di mana untuk perkor laus bagi mana tahu mana mana siapa laus keluar somina tidak hidup.
lasni roha damang dainang mo tarlumobi maho borku dot helaki nunga ditoro sirokap ni todimi imahelaki dogami saur matua ingot mai borku hatani Tuhani tuk soboi disiram coma Penasaran Tuhan itu hamuna dua Sadamaro hamu Sadamaro hamu Doh helaki Ikan si batu ami asa taridaho ina naboruni raja ikan burju oh helaku tu si batu taridaho helaku anak ni raja mai burku hatani Tuhani tuk soboi disirang joma hanadu inasada Sadamaro hamu Sadamaro hamu Doh helaki Ikan burju
asli. Kuy. Sini mana dulu kalau sini kan. Kasih kalau rumah kan. Ya, dia lah ame jadi cantik. Lek kamu minum. Dia lah menindiri. Iya.